SBD trening 2 tjedna do natjecanja, tjelesna težina ujutro nakon buđenja 85,7 kg, što je jako malo. Tu ću se morat potruditi doći do nekih 88 do 90, što je bilo idealnije jer mala tjelesna težina me dosta utječe na potiske, tako da mi poprilično padne bench. Ovo mi je prvi SBD trening u ovim pripremama. Trening na kojem ću raditi čučanj, mrtvo dizanje, bench press. Ujedno je zadnji trening mrtvog dizanja u ovim pripremama. Zato što ću prvo prestati raditi mrtvo dizanje, a onda nakon ovoga treninga možeš raditi 3 treninga na kojem ću raditi i bench i čučanj. Otprilike s 2 tjedna do natjecanja, 11 dana do bench pressa i 13 dana do powerliftinga. Kategorija Master 1 do 93 kg. Prvo je naravno čučanj. Tu se nakon zagrijavanja došla do planiranih 160 kg gdje sam imao sam pojas. Nakon toga s lisama 172,5 kg. I onda planirani opening će biti 182,5 kg. To je još iz drugog kuta, tako da malo promijenim dubinu. I onda nakon toga 90 kg koji treba biti drugi pokušaj na natjecanju. I ovo je drugi kut, meni se čini da je dubina skroz u redu. Što se tiče težine, nakon taperinga će biti još bolje. Nakon toga back off, 175 kg trica, išlo je skroz ok. Prema samo ovome, opener će ići lagano 182,5 kg, 190 drugi pokušaj, na treći pokušaj mogu nešto više probati. Prvi knee sleeves koje sam koristio za čučanj su bili neki sa Strength Shopa. Još uvijek imam, bili su bolji nego da je noga gola, daju malo ili ništa potpori. Sad da rekao da sam pomoglo 1 kg na čučnju, možda sam rekao puno, ali služe dobro kao grijač kolina i bolje nego da je noga gola. Nakon toga SBD. Jedno vrijeme su nosili SBD pa sam tako ja kupio. Odmah kad sam ih prvi put stavio, trebalo me sat vremena da ih skinem. Problem u tome je bio što je jedan sliv uži. To je ovaj livi. Sad, teško mi je reći je li livi uži ili je desni malo širi. To nisam provjerio. Moram usporediti s nekim drugim slivcima iste veličine. Nisam to nikad uspoređivao. Ali mi je taj livi stvara veliki problem. Širio sam na razne načine, stavljao sam i preko girija. Ostavio preko noći puno puta, danima stali da se malo rašire, da budu malo fleksibilniji i to bi malo pomoglo. Ali sve bi bilo teško navući, teško skinuti. Trebalo bi me u početku, to bilo prvi dan, sat vremena sam skidao, kasnije bi sigurno skidao po 20-30 minuta, nevjerovatno stvarno. I onda sam ih pristao korist, jer nisu imali baš nekog previše efekta. Možda su mi davali maksimalno 5 kg. Ali nisu, bila je velika muka koristiti ih. A onda sam uzeo A7, Rigor Mortis. To je kao Hourglass model, gdje su malo širi kad se stavljaju preko listova od butina, a tamo preko kolina daju dobru potporu. Mislim da mi daju više od 10 kg, možda 15, možda 20, zavisi od toga koliko imam kila, jer nisam ni stao, ova kategorija je stala, nekad budem do 83, nekad do 93 kg. Ali mi stvarno pomoglo puno, nije problem staviti, nije problem skinuti. I probao sam bio knee wrapse, koji se vežu, što se inače koriste kao equip u powerliftingu. I koliko sjećam, nisu nešto davali toliko potpore koliko mu daju i A7. Tako da bi svakom preporučio, ako neko misli ozbiljno trenirati, raditi ozbiljan čučanj, da mu svakako bilo najbolje koristiti. A7 Rigor Mortis.
Na benchu mi je bio problem to što sam bio samo teretan, nisam imao spotera. Zagrijavanje je prošlo skroz dobro. 100 kila, pa nakon toga 110 i 120 kila jedinice. To mi nije bio problem izbaciti, osjećao sam se dosta svježe, dobro. Ali je problem došao kod 130 kila. Tu mi je baš falio spoter da mu olakša. Ali što je ok. Ali da sam imao spotera probao bi još jedan pokušaj malo veću težinu, to je bilo 530 kila, ali malo išlo lošije, nije da mi bilo težije, ali nije bila baš pauza kod riba. Nakon toga sam radio back off, 120 kila trica. Isto kao što je raspored na natjecanju, tako sam imamo rasporedio discipline, mrtvo dizanje na kraju. Tu sam već bio zagrijan čušće od benča, pa sam preskočio neke težine koje inače radim kad se zagrijanje. 230 kg zadnje zagrijavanje, tako će biti na natjecanju. I onda 245 kg opener, koji je išao teško, dosta se to umora akumuliralo. Ali kako mi je to zadnji trening mrtvog dizanja u ovim pripremama, onda sam odlučio još probati 250 kg i to je bilo RP 10. Možda bi mogao dignuti još 2,5 kg, teško još 5 kg, ali ajde, ovo je bilo ok. Smelling salts ili ovaj amonijak, to je dopuštena korist na natjecanjima, legalno je, svi se koriste na dizanju utega i u powerliftingu na svim natjecanjima. Samo je kod nas preporuka da se koriste van platforme, da se ne vidi, da publika ne vidi kad se snifa i kad se tučemo po leđima, kad se nabrijajemo. Da se ta agresivnost ne pokaziva, nego da to napravimo negdje sa strane da se ne vidi. Sad koliko pomaže, pa pomaže sigurno malo razbistri glavu, omogući dotok kisika, digne malo adrenalin, poveća agresivnost i ne bi se koristilo da neko nema pomoć, samo što bi ja preporučio svima da koriste samo na završnim pripremama, kad su najveće težine i na natjecanjima. Sad vidio sam da nekom koristio radio biceps prigib, pa bi povukao i onda vradio biceps. To nema nekog velikog smisla. I sad za kraj serija mrtvog dizanja 220 kg, 3 ponavljanja, ovo je zadnja serija mrtvog dizanja na ovim pripremama i nakon ovoga više neću raditi mrtvo dizanje. Jedino mi još ostaju 3 treninga i na svakom ću raditi čučanj i bench press. Tu ću odraditi tapering i ako ga odradim kad zadnja 2 natjecanja, onda će rezultat biti dobar. Naravno, želim da dobijem još par kila jer je ostanje neuhranjeno i nema šanse da podignem ono planirano na ovoliko kila, pogotovo ne u bench pressu. S tim da neću ni pretjerivati s kilima, jer ni previše kila mi neće donijeti ništa dobro. Smanjit će mi se broj guild pointsa, tako da možda još neka 2, 3, 4 kila će biti skroz dovoljno da ostvarim planirano. Sad je završetak priprema, fokus na tehnice čučnja, bench pressa, na odmoru i na podizanju kila.